guys, Adwanani Abusheri, welcome back and thanks so much for joining me. Bagasho, ke review Mnakwethu. Ke bona ba bamsele go kana go ile gore o le ka go hlalosetsa le kharebele le gore monna ga go khumane motho mo mtsha bo ile gore o nyaka go mtsentšha ka ga ise tempo ibile motho ba re o mmileng le lemogile gore season ya Mnakwethu bo mamncane ba ne le bana ba bangwe ba imile o ntši jwa bona a se ba baka he ba ileng gore ga ba pregnant ebile ga bana le bana so ga le gore basadi ba le ba re ngwana ke madi a sena le molato ba tlotla ka gae re a ba amogela re na le bothata le bona gomme ba le ba re ge le gore mmamkholo a dumele e se tempo bana be ba tsebe gore bona ba ka se kgaogane mmamogolo tshwanetse gore a tsebe gore bona ga o na le ko ba yang ba tlo no dula e le dinyatsi tša monnola o fitlhelela so yena rata a sa rate ba ka se tsogile ba kgaogana re no tsebe gore monna yena a ka se tsogile a lapana but rena ka go bana re basadi ene basadi ba bantšhi ba rata o bolela ka mokgwa ba bolelang ka gona tlho mongwe ba motseba go feta ka mokgwa wena o motsebang o se ka tsogile o ipoditse gore wena o motseba go fitlha gona moo jwale kgarebelela le no lebelela o la re maraba ba mosele ko tlile le ngwana gešo ene o tlile le ngwana gešo a ke kwešiše gore ga botsebotse ke reng ka gobane motho ke nyanya letswele ka mošiela so ge monna ka mona ke tloge ke mo reta ke re monno wa ka o na le respect o na le lerato ke motho e leng gore kore a go na le se e leng gore o ka se tlhoka go yena a ka tla ratana le ngwana gešo and then wena o tla beng gore o ratane le monno e leng wa ka o tseba gore nna ke gona ka mehla le matšatši ke ba le wena mo wena o lebeletse di-weak points jaaka go fetša wa sepela o ya go yena a rao nna be ke sa re a re ge ba re motho o pregnant ba rela wena a sa re a mo lebelelanyana ganyana a mo lata a mo phušetša gore wa tsa a tšea baba moseleku a lahlela baba moseleku kwa kgole a re o swara ngwanenyane o la leng pregnant nang ka gona ba šetše ba ya swara motho ke re baba moseleku le kgone ngwana distoroko ge se tša fihla tša mo swara gape tša mo atheka awa e se ka sa mo swara ka gobane basadi ba batlang ka kwa ba ne maatla mosadi o le o ne le maatla o phušitše ba moseleku a napa re nna ke ne le mathata ka gare ga motse aka ke na le basadi ba bantši 5 and then ke tlo wo a napa emela thoko o tlo mmona a lleša ke basadi ba gago ba sa mo iše letsogo so ge e le mosadi ya go itia baba moseleku o motšhaba o se lekane le selo ga nnyake tšeo mara o tšwela pele ka go encouragea banna gore if o finish tempo o nyaka o ye ba le pelo e thata o e tseba pelo e thata se ka ba le pelonyana e soft nkareng ke spongenyana e ba le pelo e thata se ka ba le pelo e botse o tlo ba le basadi ba e leng gore ba ka ba 10 so tempo se a bolaya ga go tša mosadi wa go se loke tla go papatla ka re mosadi o le orile ga a fetša ka moseleku mo le lengwanyalo la boa a swara monnola ko kry-ile ba garamolla monnola mola ke awa tše dingwe tše tšone yena a re fokotšeng banna awa a re fokotšeng gape le tlo go batšana ka tabe ya gore lena le ratana le batho ba 10 ke na tšeo tšwa gona ke di ke re thanks so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe le rato ke leo tada